Lawrence Kanyuka aratubwira ati uhereje drone nta nari muri ahakana ngo izo drone bavuga ntazo nohereje ijya kurusha imbaraga za diplomasi nico communauté internationale ifata nk'ukuri none uretse no kuba ari ukuri ushaka intambara ni n'ukuri mu buryo bwa diplomasi ntungire yabikwambitse cyase yemeje société internationale yo ko u Rwanda rwajyaga rukomoza rukavuga ati ariko iyo M23 mwaganiriye nayo Museveni akavuga ati ariko abahungu narabahamagaye Museveni kavuze ko yabahamagaye bakaza Kampala kuki batamushyize ku rutonde rwa kimuri kibazo kwacyo wivanga ikibazo cy'u Rwanda n'icya M23 ni nayo mpamvu Amerika itabijyanye byose Doha cyangwa byose bijyane Washington ikibazo cy'u Rwanda wihangana narwo wirugira gute ruhereze FDR nicyo mupfa ke niba jya birirwa bacengana muri diplomasi nge nk'umusesenguzi ntabwo mba naje ku entertaining ibyo bacenganamo M23 ikintu keneye ni igihugu igacyura bene wabo ni igihugu cyangwa se intara yigenga ese uyu muntu umaze imyaka 32 mu buhungiro yizeye ko no Kivu na Sud Kivu zakomeza kuyoborwa na Kinshasa muhereze urupapuro bitorere nge nta kimenyetso mfite cyabyo ndi mu Rwanda u Rwanda rwigeze kujya muri Kongo ruri kumwe na Uganda bagendaga tureba mu makamyo baririmba ntabwo ndabona baririmba rero ngiye kwitiziyo narrative yawe y'ikinyoma kugira ngo nkubaze nimba uri mukuri muri no Kivu na Sud Kivu intambara utanatsinda intambara utagifata n'agace na kamwe ngo iyo mpamvu irahagije kugira ngo impamvu ngo ibikorwa by'iterambere byose wabipararije wabihagaritse to ni bigaragaza ngo abayobozi ba Kongo babashaka intambara ikomeze kuko muri iyo ntambara niho bibira izakora nk'ibyo u Rwanda rwakoze u Rwanda rwashyizeho defensive measures ubwo nyine M23 zashyira defensive measure ku duce ifite kuko nta hantu namwe baragana ngo bemeranye ko ibasubiza uduce umutegereze nimba yahaje ishotore irase bwa mbere ntawe yirasheho ariko Kanyuka ati baratubanje kabiri gatatu baratubanje ishobora kubemera gukora icyo bashaka gukora kuko si imbaraga babuze imbaraga rwose zo kugira gute zo kuba bafatiye Uvira zirahari kandi igihe umuntu akora statement abantu kajya mu fanatisme ntago ari fanatisme unarebye amagambo yabwiye aba diaspora muri Belgique ameze nk'umuntu uri gusamba kuba Joseph Kabila yagiye Kenya none ari gihe mbwira abantu nzigisha gusesengura kugeza ryari gusesengura nta guhimba uvuga ibintu ufitiye proof none ugagaragaza logique ihishe iri muri byo Kenya ni iki muri Afrika sigaye nkunda kubwira hariya ni muri Norvège batangira Prix Nobel izo Prix Nobel ni mutaza Paul Kagame muzazifunge kuko no ntacyo zikimaze nta nundi wari wese uri butekereze muri Afrika ntiyayicajwemo na Mandela ntiyayicajwemo aramufata mwicaza mu ntebe ye yifotoza muhagaze hejuru kwakundi nyine umushyira mu ntebe ukamuhagarara hejuru bakamugafotora bivuze ngo iriya ni message ya politique kandi ubwo nimba ariko ibitekereza ni nayo mboni Amerika buriye kabiri nyuma yo gukatira urwo gupfa Joseph Kabila agaragara aho biri ngombwa bivuze ngo batangiza muvomo Joseph Kabila n'aba Ponyo wahoze ari premier ministre yari yahamagaye na Moise Katumbi ntiyaza yari yahamagaye Martin Fayulu ntiyaza bivuze iki bivuze ngo n'ubuyobozi bw'Kinshasa bufite ibibazo yego noneho ubwo buyobozi bufite ibibazo ntago ari ubwo buraza kwisubiza no Kivu na Sud Kivu ubwo buyobozi bufite ibibazo sibwo buyobozi bwo kuvuga ngo burarwana kuko wazanye abacancuro biranga wagize gute biranga noneho ari hariya ari kumwe n'aba diaspora bo muri Belgique atangira kuvuga ibintu undi mu president atajya avuga ngo nibashaka banyica mukurikize constitution ntimumene amaraso nje navuyo sije mwashaka kumva hose navuyo kandi none abandi ajyari akavuga ninge president ninge ukemeye n'amategeko ninge watowe we yajyari avuga ati ndeguye bivuyemo nemeye gutsindwa rero Kisekedi nawe natemera gutsindwa none se yafunze abajenerali 30 uri umusivili ufunze abajenerali 30 kandi wari n'abandi basirikare ngo batari abajenerali n'abakoloneli bagera muri 70 yarabafunze chief escort we yaramufunze Christian Chiwewe yaramufunze umugabo w'ingabo nubwo yabatarakiri ariko yaramaze iminsi mike ari umugabo w'ingabo abo bantu bose kubafunga ni kigaragaza ngo uri gutinya ko igihe cyose Joseph Kabila yashaka ko uraswa we waraswa uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo
tubafitiye serivisi zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 Rob's Meadows Villa Apartment. Nwajura igisubizo gihari muri diplomasi. Uri kumbwira imbaraga za Nduhungirehe, uri kumbwira imbaraga ze, kuri kunyereka ko yaba yarabigushyizeho ubikora, yaba uretse ko no kuri tele biragaragara. Lawrence Kanyuka aratubwira ati uhereje drone, nta nari muri ahakana ngo izo drone bavuga ntazo nohereje. Bivuze ngo it's true, urabyemera, urashaka kurwana, agahenge uragasabota. Yego. Ku rundi ruhande ariko muri diplomasi Kanyuka ashaka kuvuga kuriya, ariko Kisekedi akibrandinga nk'ushaka amahoro. Yego. Ijya kurusha imbaraga za diplomasi nicyo communauté internationale ifata nk'ukuri. None uretse no kuba ari ukuri ushaka intambara, ni n'ukuri mu buryo bwa diplomasi. Nduhungirehe yabikwambitse cyangwa se yemeje société internationale yuko communauté internationale ko ariyo ntumbero yawe, ariyo ntego yawe, aricyo cyerekezo, aricyo kintu ushimikiye. Icyo gihe ndavuga nti ndatangaye, nizere ko ikindi gihe abajyaga batakagiza Therese Kayikwamba Wagner bazanyereka imvugo ishobora kumugaragaza nk'umuntu wakurikiye objectif diplomatique mu buryo runaka kayigeraho. Kuko nimba usabye sanction 1 2 3 4 nk'uyibone, ndabyibuka uribuka u Rwanda ko rwatangiye kera M23 nta n'umuntu wemera ko izahabwa ibiganiro, sibyo? Yego. Uribuka ko u Rwanda rwajyaga rukomoza rukavuga ati ariko iyo M23 mwaganiriye nayo. Museveni akavuga ati ariko abahungu narabahamagaye. Museveni kavuze ko yabahamagaye bakaza Kampala, kuki batamushyize ku rutonde rwa, kuki batamukatiye rwo gupfa. Narabahamagaye mbabaza ibintu minimum requirement bashobora gusaba kumeza ibiganiro. Ati nasanze badashaka n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati rero abo bahungu si ngombwa ko barasa, ni mubaha ibyo bashaka. Buri umusaza bari umusaza. Yego. Hari iki gitabo nanditse, hano tuzakiganira ikindi gihe, cyitwa Tshisekedi face à une équation géopolitique turazenkoni. Navuze ngo nimba hari ibintu utagomba gukinisha mu bibazo Kongo ifitanye n'u Rwanda na M23, iyo mvangitiranye, kemura ikibazo kwacyo, wivanga ikibazo cy'u Rwanda n'icya M23. Ni nayo mpamvu Amerika itabijyanye byose Doha cyangwa byose bijyane Washington. Ikibazo cy'u Rwanda wihangana narwo, wirugira gute, ruhereze FDR nicyo mupfa kitagira icya kabiri. Ruhereze FDR n'abandi banyarwanda bose baje 94 ntibatahuke. Yego. Kuko FDR wanayizana yose ejo hakavuka undi mutwe. Abo barwanya aho babakura ni mu baki mu banyarwanda bagiye 94 bakajya muri amashyamba ntibagaruke. Icyo kiroroshye. Kabiri, M23 give them what they want. Kandi ngiye mvuze ngo icyo M23 ishaka, ngiye ntago ndeba kiriya biriya bavuga mu biganiro. Yego. M23 yashaka igihugu. Nta mpamvu yo kugira ngo okay niba jya birirwa bacengana muri diplomasi, ngiye nk'umusesenguzi ntago mbanaje ku entertaining ibyo bacenganamo. M23 ikintu ikeneye ni igihugu igacyura bene wabo. Ni igihugu cyangwa se intara yigenga, nkuko Catalonia yigenga, nkuko Taiwan yigenga. Nkaganise ibyo bikomeye nk'iki, mutegure referendum Nord Kivu na Sud Kivu batore, inkambi zose zibamo abanyamurenge batore. Kabiri, ijwi ry'umuntu uri mu nkambi rikubwe kabiri. Kuko uyu muntu amaze imyaka 32 ni uzi icyo ashaka. Ese uyu muntu umaze imyaka 32 mu buhungiro yizeye ko Nord Kivu na Sud Kivu zakomeza kuyoborwa na Kinshasa? Muhereze urupapuro bitorere. Ibyo bintu ni ibintu ni wowe utazi kurwana, ni wowe udashoboye urugamba, ni wowe watanze amabuye yagushizeho cyo kuza ugatanga amacyo ukibandi. Sikade yabwiye abantu muri diaspora bagatereka mbabwire rero ati nta gikorwa n'ikimwe cy'iterambere twakoze, atuzi impamvu twese twajyanye ku rugamba. Urugamba se watsinze? Ndabaha urugero, nubwo mwirwa mubeshyera u Rwanda ngo rufashe mu 23, nge nta kimenyetso mfite cyabyo. Ndi mu Rwanda, u Rwanda rwigeze kujya muri Kongo ruri kumwe na Uganda, bagendaga tureba mu makamyo baririmba, ntabo ndabona baririmba rero. Nta kintu na kimwe cy'ikimenyetso mfite cyuko rubafasha. Ariko
ngiye kwitiza iyo narrative yawe y'ikinyoma kugira ngo nkubaze nimba uri mukuri. Sindabona mu Rwanda iterambere ryahagaze ngo nuko ngo mumukeka ko bari gufasha undi uwo bafasha. None u Rwanda rwaje gufasha M23, iterambere ryo mu Rwanda ntiryahagarara, imihanda yakomeza irakorwa, ibintu byose birakomeza birakorwa. Wowe ufite Kinshasa, ufite Kongo ingana n'u Rwanda kuba inshuro 86, ubwo wenda tuvanemo Nord Kivu na Sud Kivu zingana n'u Rwanda wenda nk'inshuro 5 simbizi, usigaranye ahangana n'u Rwanda inshuro 80. Ngo kubera uri kurwana muri Est, muri Nord Kivu na Sud Kivu, intambara utanatsinda, intambara utagifata n'agace na kamwe. Ngo iyo mpamvu irahagije kugira ngo impamvu ngo ibikorwa by'iterambere byose wabipararije wabihagaritse. To ni bigaragaza ngo abayobozi ba Kongo babashaka intambara ikomeze, kuko muri iyo ntambara niho bibira. Muri iyo ntambara niho bibira. So mu by'ukuri rero waruvuze uti ese uyu muntu kari kuvuga ati dore M23 yerekeye Uvira, ikibazo kirabazamo. Kandi ari umunyekongo mwene wabo, mbese ikibazo cya mbere kirabazamo. M23 nimenya ko bashaka kuvyora gahenge baciye binjiye Uvira, izakora iki? Yizaza ije ku mbago zayo, izakora nk'ibyo u Rwanda rwakoze. U Rwanda rwashyizeho defensive measures. Ubwo nyine M23 izashyira defensive measure ku duce ifite, kuko nta hantu namwe baragana ngo bemeranye ko ibasubiza uduce. Bemeranye aho turi niho tuguma, namwe aho muri muhagume, ntihagire urasa ku wundi. None tumenye neza yuko mwohereje ibikoresho, amadrone n'ibiki byose, mushaka wenda guca Uvira mugira agace mutwambura. Icyo gihe turohereza abahungu. Rero kuba uwo muntu yavuga ngo babonye ngo M23 yerekera Uvira, nimutegereze nimba yahaje ishotore irase bwa mbere ntawe yirasheho. Ariko nimuza kwirasaho muhagaze Uvira, yemerewe kubasubiza, kubashoshubikana no gufata iyo Uvira. Icyo kintu kuko hasigaye none wariho akanama gashinzwe kugenzura warashe isasu rya mbere, uwashotoye. Ntibizabatangaze na Uvira bayifashe. Kuko iyo bayifata ako kanama katarajyaho, mwari guhita muyitakana muti ni M23 yazindutse itangiza ikompora ya mbere ishyiramo iya kabiri ifata Uvira. None uyu munsi igihe cyose M23 izaba ifite ikizibiti ko mwayibanje. Kanyukati baratubanje, kabiri gatatu baratubanje, ishobora kubemera gukora icyo bashaka gukora, kuko si imbaraga babuze. Imbaraga rwose zo kugira gute, zo kuba bafatiye Uvira zirahari. So rero ni ibyo ngibyo kuri tere, nta musi FARDC nta. Rega ikibazo bavanze ibintu byinshi. Iyo utarashwe na FARDC uraswa na Wazalendo. Iyo bitabaye ibyo ngo drone ngo zituruka i Burundi zikaza kurasa. Ibyo bintu byose rero wabireba mukanya ukabona Kisekedi ameze nk'umuntu uri gusamba. Kandi igihe umuntu akora statement abantu ukajya mu fanatisme, ntago ari fanatisme. Unarebye amagambo yabwiye aba diaspora muri Belgique, ameze nk'umuntu uri gusamba. Kuba Joseph Kabila yagiye Kenya, none ari igihe mbwira abantu nzigisha gusesengura kugeza ryari. Gusesengura nta guhimba, uvuga ibintu ufitiye proof, none ugagaragaza logique ihishe iri muri byo. Kenya ni iki muri Afrika? Perezida wa Kenya William Ruto niwe wenyine mu perezida wa Afrika na perezida wacu nemera. Sigaye nkunda kubwira hariya ni muri Norvege batangira Prix Nobel. Izo Prix Nobel ni mutaza Paul Kagame muzazifunge. Kuko no ntacyo zikimaze. Ariko tuwe turetse iyo bracket yo kuma Prix Nobel. Tujye ku kindi kintu. Ni kuvuga ngo kuba ngiye kuri Prix Nobel ntakaza focus yayo nandi kuvugira. Ariko nuvuga ngo ikintu abantu bagomba kureba ni ikivuga ngo ibintu byo muri Kongo, ibintu basinyanga gahenge, Kongo irashaka kukareka. Nandi kuvuga ko Kisekedi yageze biragarutse. Nandi kuvuga ko Kisekedi ameze muri gusamba. Kuko Kenya William Ruto yagiye kureba Joe Biden. Nimvuga Joe Biden wumve Trump, kuko hariya muri America ni system. Joe Biden aramufata amwicaza mu ntebe ye yo muri White House. Na perezida wacu ntarayicazwamo. Kugira ngo byumve neza. Nta nundi wari wese uri butekereze muri Afrika ntiyayicajwemo. Na Mandela ntiyayicajwemo. Aramufata amwicaza mu ntebe ye
yifotoza muhagaze hejuru kwakundi nyine umushyira mu ntebe ukamuhagarara hejuru bakamugafotora. Bivuze ngo iriya ni message ya politike ibwira Afrika yose ngo duwaye w'Amerika itekereza muri Afrika mujye mukibaza muri Kenya. Bivuze ngo twabonye William Ruto ashyiraho uwo akita nka ambassadeur kugira ngo byumvikane neza, ariko niwo bita consulate wa Kenya muri Goma. Bivuze ngo Kenya itekereza Goma nk'igihugu kigenga cyangwa nk'intara yigenga, kimwe muri ibyo bintu bibiri. Kandi ubwo nimba ariko ibitekereza ni nayo mboni Amerika buriye. Kabiri, nyuma yo gukatira urwo gupfa Joseph Kabila, bamufungura imiryango, ari gufungurirwa n'abahungu bafite utuntu tuciye ku matwi. Donc nshatse nabitaga ari de presidentielle ya Kenya, ariko wenda sinayo kuko hari habaye ama private company akora security afite n'intwaro biremewe. Ariko iki kintu kugikorera ku butaka bwa Kenya biravuze ngo Joseph Kabila ntago ari umuntu uhubuka, si n'umuntu ukunda kuvuga ibintu byinshi. Iki gikorwa cye cyose kiba kiri calculated kandi agaragara aho biri ngombwa. Bivuze ngo batangiza muvomo. Joseph Kabila n'aba Ponyo wahoze ari premier ministre yari yahamagaye na Moise Katumbi ntiyaza, yari yahamagaye Martin Fayulu ntiyaza. Bivuze iki? Bivuze ngo n'ubuyobozi bw'Kinshasa bufite ibibazo. Yego. Noneho ubwo buyobozi bufite ibibazo ntago ari ubwo buraza kwisubiza no Kivu na Sud Kivu. Ubwo buyobozi bufite ibibazo sibwo buyobozi bwo kuvuga ngo burarwana, kuko wazanye abacancuro biranga, wagize gute biranga. Noneho ari hariya ari kumwe n'aba diaspora bo muri Belgique atangira kuvuga ibintu undi mu president atajya avuga ngo nibashaka banyica. Uretse ko kuri icyo ngicyo musesenguza ntago ndi bufate bias, ntago Kisekedi ari kwiriza abantu bashaka kumwica byanyabyo. Uretse ko kurundi Rwanda umusesenguzi arabimerita. None se nagazi kwegura icyo ari cyo. Donc yagombye kumenya yuko bimwe mu bintu wakombye kubuza uri president yobora uzanamenye igihe cyo vuga ngo uzi n'ikindi hagiye ngewe ndahunze. Andrea Gerina ari muri Dubai, France niyo yamuhungishije. Kuki se Macron atavuze ngo reka nkwereza abasirikare bakurwanire? Ugomba kumenya igihe cyo gucaho, igihe cyo vuga ngo birananiye ugomba kukimenya. Gerina yageze mu hungiro ntiyaba nkaho ndavuze ngo make some noise, waravuga ngo ndeguye mukurikize constitution ntimumena amaraso nje navuye yose. Igihe mwashaka kumva hose navuye kandi none abandi ajyari akavuga ninjye president, ninjye ukemeye n'amategeko, ninjye watowe. We yajyari avuga ati ndeguye bivuyemo, nemeye gutsindwa. Rero Kisekedi nawe natemera gutsindwa. None se yafunze abajenerali 30. Uri umusivili ufunze abajenerali 30. Kandi wari n'abandi basirikare ngo batara abajenerali n'abakoloneli bagera muri 70 yarabafunze. Chief Escort we yaramufunze. Christian Chiwewe yaramufunze, umugabo w'ingabo. Nubwo yabatarakiri ariko yaramaze iminsi mike ari umugabo w'ingabo. Abo bantu bose kubafunga ni kigaragaza ngo uri gutinya ko igihe cyose Joseph Kabila yashaka ko uraswa we waraswa. Kandi ikindi icyo gisirikare ni wowe wacyubatse, kandi we ni general, wowe uri umusivili uri kubyinira hejuru y'igisirikare yiyubakiye. Kabiri uri kuyobora nabi igihugu, uri guteza igihugu akaga. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye.
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.